Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan guguritan yang berjudul Hayang Kawin. Nama saya Siti Rahmawati, absen 31. Nama saya Biswandi, absen 16. Nama saya Muhammad Jaki Wardani, absen 22. Saya Urahyanisa Fauzia, absen 6. Si ujang hayang kawin teboga harta tersukses, hayang boga calon parawan bangsawan mundae. Dipikir si parawan jemanena gak hese. Si ujang hayang kawin teboga harta tersukses, hayang boga calon parawan bangsawan mundae. Dipikir si parawan jemanena gak hese. Si ujang hayang kawin teboga harta tersukses, hayang boga calon parawan bangsawan mundae. Dipikir si parawan jemanena gak hese. Sekian penampilan guguritan dari kelompok kami. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.